May mga rabi kada kayo kakalyan. Adapt ito'y war, madamang lutluto ti kanan dagiti tarakan. Makisabsabay na iti tarakan ko. Ada kanu ti istorya na, no ka istoryam kat kunamlano amuna nga adu ti istorya na nga maawatan na. Nagsaw ka, agsaw sa umat nga kasta. Well, iti natin nga po, pagtungtungan tayo iti libro iti Roma chapter 8. Napatag natin nga libro gapusta, ada tayo ni jay chapter 8 verse 32 where kuna na Apostol Pablo kaya niya ti panunutan niyo, paplano kayo kading, agtalikod, iti Diyos, nga nang isalakan kada kayo. Han nga may libak nga adu iti padas kada tayo. Han nga may libak nga adu iti rigat kon sakripisyo. Namlaglagi pa niyo ito. Considering tinagadungay naramin na iti panagbiagyo, agbain kayo kumanga, tumalikod kanina. Considering dagiti nagadungay kastana iti panagbiagyo in simpana ti eternity past, in simpana iti present, kan eternity future you, the being foreknown, being predestined, being called, being justified, being glorified, considering dagi amin nga nga diay, yet agpanpanunot ka nga, tumalikod, dahito nga Diyos, nga hangkang agbalik, nga napundo kanya na, kababayin, dahil nga panunot. Tata, kuna na yung bersikulo dito, aday ba kada kayo? Kitaan nyo kadi. Kitaan nyo ni Apo Isus. Kitaan nyo ni Diyos Ama. Ijay chimpo, ti panagsagaba ni Kristi Jesus. Pinalpas na yung misyon na. Kinadagsin ijay uray ni Diyos Ama. Han na nga sinalbar ni Iso Kristo, ijay chimpo ti padas na. Tinanggal na ti pungtot kanungat na. Tinanggal na iti sakit itinakam na nga. Buy-buya na ti sangwanan iti sangwana na nga dagiti tao nga dagiti nga pinarsuana. Ni Jesu Kristo kinupranda. Ni Jesu Kristo kinutaran na sinipangol na nagaruti nagsasakit ngayon bagana. Could you just imagine that? Yet he did not hanang iniamon dagiti anghel di langit na kuna na nga amin kayo sa pasak may beling yung amin dagita nga tao di impyerno. Ang babae na dagita. Hindi titipang kiraan nyo. Tinanggal na tipungtot na he did not spare his own son. Binaybayan na nga pinarigat na ni Kristo Jesus. Inpalubos na di ay taisulaan tidalan nga nabat-bati ti panakaisalatan ni kita. Kunay ti saw ti Apo, he that spared not his own son, but delivered him up for us all. Aguray kayo. Anyamanan nga all ti bagbagana. He is not referring to the entire human world. He is referring yung kuna na nga these people who were foreknown, these people nga kuna tayo nga na predestined, called, justified, and glorified. Dagiti nga tattao. Gapus ka na tayo. Binaybayan na. Hana ngayon ispalisyo na. Tatipan panunutan na. Daytoy lang ti pinaka-the best. Daytoy lang tinabat-bati nga namnama dagiti nga tattao. Tapos may spal, iti panakaisalakan. May spalda kan may salakan niya. Aday ba kada kayo? No di jay nga ba nagkathan na nga imot kada tayo. Ni Jesu Kristo. Binaybayan na. Inpalubos na. Binuya na iti sangwanan. Ako mo no niya ti istorya no niya ti sitwasyon iti langit. Siguro agsasangit na kita anghel nga buyan da nga ni Jesu Kristo kat parparigatan da. Nga dumawdawat da nga kung nada, palubos mo Diyos Ama, paapan mi belang amin nga dagita nga tao di impyerno. Antaya mo, no niya ti senaryo. Hamnak ka mamati nga di nga tsimpo kat agpalpalakpak da. There was a time nga ti heaven kat nagbalin nga lugar tinatayan. Daita di tsimpo. Nga buy-buyan da, kan di tsimpo nga kitkitaan da, iti panangitumpal ni Jesu Kristo, iti panakaisalakan dagiti. Pinatag na. Aday ba kada kayo? Kunati sa ti Diyos. No di jay nga banag nga nagdaklaw na kat kinayat ni Jesu Kristo. Kinayat ni Diyos Ama. Inarami da di ay. Kada kayo nga mapatpadas. Ada ka diti banag nga iimot namat kada kayo. Isudya ko na dito eh. Ada ka diti banag nga hanang itad. Siguro lang di banag nga hanang itad kat di banag nga han mga kasapulan. Di banag nga han nga importante nga makatulong kanya. Kaniti panggap na.
Na maslo nga makita tayo nga panggap na dijay. Aslong ada ka ti panggap iti Diyos. Ada ka di ti rason nga hanay ito dijay. Ti manglapod lang mat nga hanang ito di ti may sa nga ba. Nagkatkapusta sa bali tintensyon mo. Sa bali ti motibo. Sa bali. Han nga reta ti para kanyang. Haan pa nga tatangat simpo. Haan pa tatangat panawan. Dagi ay matlaan ti daduma nga rason. Namasto na iti banag nga naiusto iti panggap na. Imutan na nga iti tatao nga pinanunot na before eternity pass. Ngayon simpa na ti biyag na. Imutan na kadi nga baybayan na dagiti anak na nga agsagsagaba lang awan si Filipina. Amin dagiti panagsagaba ti anak na. Ada ti sukat na. Ada ti gunguna na. And the Lord will remember. The Lord will reward. Itirigat na kita anak na. Dahil tati kinadiferensya, iti anak na. May bangarabi ka na kayo, kakapsan. May hapon isti mga iwan kat tayo. Uray ti madamang nga nup-nup nga sang-sanguan tayo man. God bless.